U zadnje vrijeme aktuelna tema koju sam ja dosta vidim po internetu je to da li su Swiss made satovi zapravo pravljeni u Kini, da li je to samo marketinški trik ili moraju biti pravljeni u Švicarskoj. Kako bi to malo bolje približio, danas na recenziji imamo kinesku verziju, kopiju švicarskog sata, pa da vidimo koje su to njihove razlike. Evo, ovaj sat smo naručili na Temu, on je kopija Tissot PRX sata, da vidimo šta dođe u kutiji. Znači, sat je plaćen nekih 20 €, kvarsna verzija, tu je neko uputstvo na kineskom, a imaju svi jezici. Dobro je. Ovo je vjerovatno neko univerzalno uputstvo, pošto ovaj sat ne sadrži kronograf. Evo ovako je zapakovan. Sada vidimo kako ova kopija izgleda i uporedit ćemo ga sa pravim Tissot PRX. Ovaj sat također ima i pored datuma i dane. Marke neki Furon Watch. Sa zada imamo samo neko upozorenje da se tu nalazi baterija. Narukvica je fino obložena u foliju. Sad ćemo to da raspakujemo. Tu pored jedan do drugog imamo ova dva sata. Jedan je originalni, drugi je kopija. Ono što je primjetno je da je ovaj kineski dosta lakši, također ima i različit prečnik kućišta. Originalni je 40 mm, kopija je 42. Kopija je nešto deblja. Kvarsna verzija PRX je 10,4 mm debljine, a ovaj mislim da ima pa možda i 12 mm. Narukvica je drugačija. Završna obrada metala je skroz drugačija. Ne znam koliko se to može vidjeti na videu. Metal je nekako oštriji. U nekim dijelovima nije lijepo završen. Fali ta glatka završna obrada. Ali također, kada imamo u vidu razliku u cijeni, ovaj sat može da posluži za ono što je napravljen, ili možete da ga kupite ako želite da vidite kako to izgleda na ruci kada nosite neki sat sa integrisanom narukvicom. Narukvica na ovom satu proizvodi zvuk koji originalni nema. Vjerovatno je drugačiji metal, drugačiji spojevi. gustoća
ovdje čujete nekako pun zvuk i sat se osjeća masivan i nema one neke praznine. Sad pojedini kažu da bez obzira što na ovim satovima piše Swiss made, da su oni svi pravljeni u Kini. To apsolutno nije istina. Da bi sat mogao nositi na sebi Swiss made oznaku, on mora imati švicarski mehanizam i mora 60% najmanje komponenti sata biti proizvedeno u Švicarskoj. To je to u ovom videu. Hvala vam na gledanju. Mi se vidimo u nekom narednom.